Ihu matra kalong pen kiong dong ahor kene ponlong la pen bahini kacing nang. Ingdeng Troksi Kebra pli VDP Foundation Day katalon pon. Jilangso Jion Presbyterian Mondulialong Silunijan Pastorera Mepi ke pamanpon. Arko ni phai thongke barni ani kangsampor 5 hora minute krep homalom Borpothar Police Station ke parlo Khakrajan naka checking gate along Raikom sai khiatum kiri kakuruk bamahut ihum Arunachal pen Impholanat ke dambom National Highway thongke brasir ke batwar pialong pen aron repen ke wanohor nebdunlong Bangso Arunachali ahor Intia Bosta Arlo nang patujoy siwanlo bonta Raikom sai khiatum kacherok to kachok nebdun long check lola pen kadukawe Kartun suri siduji pusi alang litum pen pachinipon Bangso ahor hitialong anam lakripli an bag duji pusi Borpothar osi di pen burwa hin pen perangke karjo hut pachinipon Bangso long kacer abdun banghinia bang puatum ingnang ponlo bontame birta ke tok bom apora hut anke alang litum konat asor lone pangthek ponlong lelang sonsi kaching nang cek atrak ke pangthek aphai lake NL01 L7862 hanjang so pen rajib sarong pinang kilo birta Malong News আজি 5টা 15 বজাত আমাৰ দৈনন্দিন যত নাকা চেকিং হৈ থাকে এটো খাকৰাজান নাকা চেকিং পইণ্ট বুলি কয় তাতে আমি চেকিং কৰি থকা অৱস্থাত এখন অৰুণাচলৰ পৰা আহা ইম্ফললৈ যাবলগীয়া এখন ট্ৰাক NL01 A 7687 গাড়ীখন আমি তালাচী কৰোঁ তালাচী কৰাত আমি তাত আমি সৰ্বমুঠ 1000টা কাৰ্টুন পাওঁ বিয়াৰৰ কাৰ্টুন যিনকি অৰুণাচলত তৈয়াৰ কৰা এইটো লগত কাবাক আটক কৰিবলৈ কমছে আমি দুজন বৰ্তমানলৈ আটক কৰিছোঁ আটক কৰি আছোঁ কি নাম তেওঁলোকৰ নাম এতিয়া আমি হুটপুছ কৰি আছোঁ আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোক জনোৱা হ'ব এইটো আনিছিলে আপোনাৰ অৰুণাচলৰ পৰা আনিছিলে এই আপোনাৰ ৰিমফনলৈ লৈ যাবলৈ আহিছিলে কিবা লুকুৱাই আনিছিলে হয় এইটো নিমখৰ বস্তা তলত লুকুৱাই আনিছিলে অৰুণাচলী যেটো খুৰা কঢ়িয়াই অনা হৈছে ইয়াৰ আৰত কোনবা ব্যক্তি জড়িত আছে নেকি বা তেনেকুৱা অনুসন্ধান পাইছে নেকি চাওক এতিয়া আমি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি হুটপুছ আৰম্ভ কৰিম তাৰ পিছত আপোনালোকক কিবা থাকিলে আমি সবিশেষ জনাম বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব ইয়াৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 14 লাখ মান টকাই হ'ব Lakhaing ko Troksi Duarbaguri MSC constituency ke parlo Dolamara Cultural Complex along kadu kabe VDP anching room si Troksi kebra pli angdeng VDP Foundation de talon pon Bangso amelong VDP amepu khorsing lekthia hin pen me chupai pu ponsi secretary Mondol intia hin pen kachopapon aluhia tumaphan deng pon Lasofi Dolamara Police Station ke parlo VDP kedoan a committee atum methang a VDP arpu ateng pen ke claim ke dam nang jia puthak chingki chingwai pon pen mesen pen me pechun pon aluhia man pen kes e Dolamara brand samei phula pen chunbang atum chetong dul lasom si sorkari gang bora borsing phangchola pen boloram terang atum tame chetong dul Dolamara pen sintarona kilo berta Malong News Troksi kebra liang deng VDP mang ke tek la so putak ni tum pini dak talon ponlo la sinile tum jasemet VDP ha committee pen kachuning ri ke la helo kar biang lo ke itu abang 14 ta kini holo ba thek long holo pen kar biang long chat kali non ola samno masi meme hinono mune datum ke choklem aso putak se pini asonson ini tum VDP Foundation Day katalon ke hara sohot Indian along apredam fighter lo Harinarayan Borua asalang li hara sota theklong lo rong ayo alang li ke claim ke da moni tum ke chuma tha ke chok che pen ayo ni se hara sohot kang hu kang hi pandang lo pure taking no ke claim moni tum do se alang li bra hara sohot village safeguard for a community seng lo la pen wang bom ti non bang ke VDP po committee nang seng lo kasi hala sohot ke village safeguard po committee hot bang ke rong agang bra tum si chirung si la village safeguard po committee to phan nong nam setami ba la puning kang samben setami pajilo setami non 1959 aning kanan bang ke VDP tum setami isi ke claim ci paduk ang tek long si sarkar pen asabu la committee tum setami pine
rong long ke do ke thak ba ke lang dun ke cari ke cepaduk dun payone si komiti tum pan asap sub nong nam ki pido na se non mang se tame VDP tum ke claim ke dam okor VDP long se claim chon nai pokali rong gang bra long sargari gang bra long social organization long political long se tame aja long se tame VDP tum bang ke ake me account te claim dun nanje ake chok account te chirap dun nanje na pen ke chok ke an ke pang thek dun je pan te VDP committee ke seng lo la se nili tum ning the la duar baguri long VDP doan se tame ba dolamara thana ke parlo VDP an te tame ke bang gilangan ke me sena kam claim pun thek po la pen rat tum tan chirap dun po sini ning thelo atema nitni tum 2017 an kan ke seng hut ke hinangan VDP nang ke claim du na tum okchirom komson du pipolum mapute hala so sari phale ke phere do hi ke arlo song tum ban ke phere ta du na pen hi ke police tum pen army tum ban ke phere ta du sitamino kar byang long bang ke arlo song bang ke vedelo posi non mai pinangan muni tum tame nang chirap dun tolo na pen ke bang gilangan tame VDP ke claim long nang chirap nang chito dun po na pen ning the na VDP tum ke claim ke dam ke chok che an tame kang pung kang Karbianglong Presbyterian Church Synod angkang jilangso jion amondulialong ingdeng kora gathom kechok silunijan pastoret amepi arkoi ni phaing kora trok sipen ingkora sirkeban ni thoma farman mesen pen mepi ka paman pon labangso mei ki padopon esek phan bible along pen ke kroi aron ka chedan isi Timothy 6:11 12 puathi PCN pon silunijan pastoret ke parlo amonduli ner kebla pen preaching station hinido Somsi kado kabe pangrum pen hum kep ando jilangso jion Presbyterian kedamtang surihini rai kresir keban ingkan PS sengpon lo lapen api jion Presbyterian amonduli surihini rai ingkora sianingkan si sengpon lo halaswa hut monduli adona phaike don sir kep bet sido bonta aphai nang bat bom si pining surihini rai ingkora thama sengkanan ke don ingkora troxian plank pon lo pusi jion Presbyterian amonduli Biren terang lapen kongchun bang jugen terang atumpen klardak pen thanpon chuki hola pen amirson terang nang kilo berta Malong News Kaki langso jayon monduli long monduli asar lot nitu monduli asar dak bahini do meli men biren terang lapen itu telang monduli asar mane iti bahini ba lapen ada nitu ti langso along stame la pusona program bambe pi puket la bangso ti langso hawarong mangke First plan, mana jilang soal baru mungkin lapor sana program bukan itu nah. Noi tung kirang sana itu report itu, dadak nang tuang kirang kota, lasi jadi tung jilang so jaya na mandiri leke adon apa leke, don ungkar rapli, lapen member apa leke, insoro pen kadang kali tanggung pen ke, bang Faris sera bang Kaisel ke bandul. Komen tu aningkan senang tu labang so mandiri keseng. Labang so mandiri keseng leke ni tu. Aprangsi ke nitum selunjana mandiri long si dunbom lah, ada job si dunbom lah. Dunbom sama ada nitum PS safety zone, safety mangke di hari 19 lah. Tapi September ama di hari 21 ni kana bangsi nitum mandiri ni. Kalau pressing station ke dohor ke don ando. Kalau bangsa bangke don kresil ke. Kresil ke. Bangsa mai pi ke damtang tarik nipai ingkora troksi ingkora sirkep selumnya long ria long pastor kita pun apa Februari laror kimarante long ria pastor hemku langli along si katuk abe monduli ke hum nerkep la pep cing son ini hum kep tu delong pet cing room lo bangso mai pi cing room anti mangke hilang so jaya monduli la pen la bangso nang tumla nda silunian pastoret monduli kep pulo kado be pangrum pet pen ke fellowship pen pangrum pet pen ke ando pulo la song bong pen male female mante pinsol subang on bang doji lada pinsu kaduk abe bang haru troksi haru su bang haru cerkep bang doji di tenang tumla morning panang tum kon kuso monduli senang tum la paso amepi do tu pon tu bang so mai ki bangke nikan silom batai sipe dolo laki morning pan bangke inglong hawar jona pastor angbong hadak betlehem Karbiningkan kimia me ahin pen karbiningkan kimi katalon pon jia phan chisik chedang pon lakha kep hawar ke hat constituency kaparlo
hawar ke hadalong non kebang ji thang nipai ICR ni karbiningkan kimi katalon ponjia phanchisik pontanglo lason si aningkan bang ason thak pining le thota karbiningkan kimi mesen anparta alir alon pen katalon ponjia phan lun se pia toma phan chopapon laswalong alihiaman pen karbiang autonomous council ACEM Dr. Tuliram Rong hangaphan sitame chopapon lasirada tumtame labangso karbiningkan kimi katalon ponalong nang ceton dun pen aliralon pidun popusi patir pipona tumpen chuning ripon Holuni pen provintaro ng Kelaw Virta, Malong News. Nang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klarda kabirta.